press club along in press meet ke perform le so perform the event press media portal to consequent parents from airport chengsi press media portal de mas controversy program ini la so dim long pen solando ka long radman solando ka radman karbi sengkan kimi agadong pajir bon ini non abangke nitumahin pen abangke aske ese pelle resmi ke khabari konsta Christian hem pen hali ke also Christian also isapachi ini so resmi ke tentang dari korespon bani jaya kata resmi dalam clarification ke cipi pun aku om tu malam alam kan itu pembolong ada UCF tu malam Christian tu malam kan alam kontroversi isi ini kontroversi kiban alam soalan dan harapan pakaian menjadi persib ini soal resmi dalam pembolong ini apa ke alam han ajat dan ini kudu itu dia buat kita sedang alam tu politik salong politik kepima alam injil ni han politik alam kepima kami ni han alam sobun mau ni problem itu. Konsita politik span rajari asam rajari alam kan dah alam alam kan Christian Honghari dan Somsuri asam kacini je thap pakai untuk najib pensi ini soal nili abang ke ingkan kerehini bakto Christian high school along sini di hostel along sini lo Christian high school along sini lo ada nursery tu kelas 10 lagi hostel along sini lo kalau so dimunta ni hange namthan the politics long dulu rajya long claim nai pension suri lahai apre alam ni non alam to bangke damtang di Christmas ahu bangke happy si bilang ko lake Bongo Senato Bihar Senato laso RSS atu ketoy basi hala so ding no ke pamilang toy walang alam siang sarapan cai kata karmo ne gachniya teng bulute tara langso bangke karbiatum kacing honga dim lo pen sertalin auditorium ke karbiang long chakeli asam long pen same ke thenai ke lang me na auditorium busi nehin kali ke matradam ke kai long consider la son adim long ke do dam adim ke habit bina ko konane cincin ne pin adim selang kan je halang ke lagi chok chete kilo rar kan sami alang ke ko mang nosal si pamana sala sodim no rat kami manghunang ne dar mangke ni thekam no bangke sertelin auditorium hall bulote ada bangke room am si lagi sebagai room lagi si kaya room long si ini UCF pen dengan political party along dengan hok cerap dia posit CM Isa pen CM pancunuri dam la so dim lo pancunuri dam teng si CM ke hala ngai lo tim kae madura chin lo sertalin lo long bulute karbona termas council lo lo binai karbona termas council dan secretary secretary alam allotment bi ala so tem si CM instruction si karbona termas council pen certainly na look at more along what we long Japan pre Christmas ke celebrate long Japan alam ada long pen pre Christmas apa ke certainly na look at more along sebelum tila so din ke jaya kathare non Christian mri alang chihok se chihok ni alang ki budun to ni adim na se alang chihok ni certainly na along ana din ke mia din no si pre Christmas ke talong long ko alang chihok ni sita ini abang ke lagi Bongo Senatum Bihar Senatum
CM kan instruction di PPNC hak tolong pokong deh kalau so itu pun bangke lagi cocok teknik sini ini la so dem lo pen alam kan jaga tharpan sini pen dengan duduk tu make alam rada kan kita thapa bangke ing tonang ko lang somsuriya lang pansi clarification ke cepi lang ni jong jong desa ta ada Christian जिसमें पे यूसिया बता आपको जीपी यूसिया मतलब के अल्लाह कुन्ना ने यूपीएसआरसी बसना यूपीएसआरसी ओरिजिनल बसना मते यूपीएसआरसी एनजीओ बसी जाएगा था तो किया मा अल्लाह सोसांग में यूसिया तुम्हें इसीबेट तुम्हें चेकबैक लो तुम्हें इसीबेट लो बस आपको जीपी बंगे लगे काली बिना बसी रात तुम में जाएगा था कि थान था बना तुम प्रोवाइडर ने बसी नहीं Radhan Pachni so they belong to the ding tunde desmet pet jagathar alang Radhan Getanta and Christian Aron Marin the son Kapacharbo sai Pacharbo Japan ba lahai dikan dikan thaba make in tawni sini lang thing alam apa kilo itu nang nang se tame ajak nintu fin Francis nilihin pen di dalam press meet at district press club of Caribbean long so sang hemalong ke happen herangki alis ang hotum ang chutong no pod ni dito semet ni sang huben pen na to makana kilo ki party lo la sila so a press meet ke ha hutsin ni dipini Caribbean sengkan kimi lang so huge miss ame Caribbean long arar tumhan dito mahim ng major polo kasi pini la bangso dong KSA president and person din kanalang ni dini bangge kasi KSA lege bang kan le pini nang chapajan kali ko lang pe de kan kami halang lihin dan ko ben haner lo iposi pini president ke phanang ko si kedam tangpor na atun media ahoy pen adil tun penangan social media platform along itun theklong John Indi Kathar APHLC JI Kathar affection alangli pene press meet ke peto hut Caribbean long chief executive member Dr. Tugunan Rongha aki hayapan ahok he alam pen lam karbok anpar sedame United Christian Forum lagi si conglomeration of different denomination that Christian tong kapre do hala so kichrak pet pen Caribbean long plan no isivet a platform ke do lagi United Christian Forum lagi si infuser so labang so apan APHLC JI Kathar faction a leader John Simti Kathar ahin pen no kejo labang so alam the ningki oil lapen ningki dum lapen alang ipan itu kipu kang dum at person ni rada pan a hogalam kapachini ji apan sinil tun ang so press meet ke pa lase specifically nada isi United Christian Forum atun pen Caribbean long autonomous council apan isi application itido laso application a difference a number bangke UCF/EC/024/number 5 dated 18/09/2024 halabang so reference letter pensi council apan kachuningri je Advent Christmas lagi ningkan bang tame milite Christian hema diso bela ko sin yung tala so lamang chini arpuni di UCF long yatta be sa tame chini every year before Christmas bangke Advent Christmas bangke UCF atun ben claim konso nason taxi ke damtang course ta me UCF atun Caribbean long autonomous council apan adima klong tatejen mesen ben katalon longje pan adima klong ke hang kala bang so letter ni dolong kuma parjuet lo la so letter ateng pensi CM ta kapre ka dhuro mapan plak clipin nason taxi United Christian Forum atun mandame isi mesena din theta din panalang likulo world class
hala bangso Sertalin auditorium along that 2000 plus capacity seat capacity do hala so di malong si CM sar baga hingin ni pen padak se pego amat laso alam penabang John Singh tiga thar rada pan ke thana bang na tu terang ke jur put me chini ji je alia kung babilong le de alia kung dong si UCF atum Advent Christmas bilo protang te Bongo Sena atum ani koi lakku Bihar Sena atum gani koi lakku la se ha atok si ki pa bidang ku si John Singh tiga thar bangke arata hingo hera pin la sona lam se lang ni jede la si ajak alam dame politics along ke kaninje min don't ma fix dame with regards to religion abanke langsung deng manggalang di kecok cing terlo. Pini EPHLC Jones inti kata affection along da penaban tu ni Christian tu doji mati. Alam itu mapan kepamang hu kapori. Lepas rada tu mapan kepamang hu kapori je doktor tu dalam mapan ki hai ke Christian mapan lah. Selepik. Lepas lah bangge kai kita me Dhoro alam pensi ke pacar muji, kusi kabor kusi John Singh tiga thar bangke rat along bangke la sona lam si ke ponje fansi ka matha tame tarana usu ke lage Karbi People's Hall daga Karbi khai tung ka ching rumadi malong si la son hetan auditorium pon long si la bangso at the Christmas ki biji bangke council bangke allotment import puno tante Ladak John Singh tiga thar ke ninje kuan ahok pinialang le patake arta do open si aman kipi kan tung chon ngile to mehin ben ta inut intellectual ko bangke nila sabda la panke mane deng poning tunte karbia khai along karbia long sthita la contribution nang wan pilo ko bangke ni thekdam long le tunte lesila kuson alang li ke claim abang ke chokche lapen United Christian Forum lapen Christian ka pagapre adhurom alam mangke apong dhurom ke ja tumapan mangke anom paju namelo pini United Christian Forum dumta press release jipinam ko alam atum ninghang hida jimati press release ka jipiji ma tame alam atum pini press release jipinam ko komara join ne John Singh ti ka thana join nisi lasona press bitang ke pinangkok press release bang pinangkok United Christian Forum ini la bangso press release ang tulong ni ne tapi long ni hala bangso press release to na ko United Christian Forum itu ala matung ke politics kan ya akachna babira tum to dum de mate bonds dame inut John di kathar ajo ini pen ala matung ta to na ko jong sa ho kalam ko chini paninghang ko tang de United Christian Forum along leaders to halak tum arjudan manji kenan tum pan hadak sedangkan kalau dalam body ma meningkatkan mesin untuk kedua arjudan sih tapi ni bagai United Christian Forum lang plot lah aman ke jor so lepen rada pan ke pemang industri John Singh tiga thar ke klaim ana bang Dr. Dugang Rohang Guardian lo chief executive member bangke dhoro pan lah tipin pen example no Christmas apo amonduli a church team chair sunat kusna me isi sia cake bang ya kapaji rason na tun kadang ke bong da pamani kusna tum do kutang de na tum non sa tum ngita cho na tum church lo Dr. Dulang Rohang men pen Christmas a gift panang kacimat hatu nang cake Christmas a cake nang le ma nang le thai nang tum church lo nil tum church lo nang le la pen tum kachuru da me paji lage dor blue pokali same isi kecing hon kecing paklangan tek di si la pusona menit ke aphan si John Singh tiga thar bangke Christian aphan ke lang se let to si ko pini so dia dune de Dr. Dugang Rohang hem adab jin ke claim along konon badminton ke bathu lo konon meeting hut along konon so dia dune de hut akenang shot a joinin pen raratum alang le lo tangka maha ko chuhang nam kira ko chuhang nam to ke nang le kupia thorom lo ipong na ka jute ko nang kena nang le Christian apo sinara bonde nang le homare ko sinara bon ko alam ke man tu leda
Doktor Tudram ang hupet rin ang tulungan. Si lapuson dhorrom alam pen politis kipet tu bangke Johnson kita thara bang chokche lapen tomane isulong sa 15 lakh sisiya bangke tegalam ko talinje gedi si lahai aho ya lam bangke mandune dame kevanje por hut Johnson kita thara bang labang so lam bangke dinje je ason pe SMG kusi ini labang so press meet pen ini Johnson kita thara han kuntu lapen rada pandame nang tumjong si nang tum pandame ka chuling ri bangge la ahok ya la bangge ki koi dun de jipan si ni nang tum pan la bang so press meet per han ba chuling tum na si nang tum press meet media reporting ang jor tum ko ne ka ju jin hang dun ko dang de